Kumpipati khana bung som ni Syria to kidauna wan Syria kumpipa ben hadatin asepai teng akai khom veka kumpipa som thum le ni atel wa sakol le kang talai to akwan to Samaria khwa awa wa ado tahi Israel kumpipa ahab kianga khopi sunga mi asola kianga ben hadatin hiji na chi nadang kale nadang kayeng kiya ahi na zi te le na ta te na nei hoi pen te tan in leng kiya ahi achi Israel kumpipa na do nga katopa kumpipa o na gen bang in kele kanei teng na nga ahi achi hi amisol te po apai wa apai non wa ben hadatin hiji na chi kakianga nadang kale nadang kakianga nadang ka eng dangkale dangkaeng nazite le natate nahon piak ding ahi chi in mi hon sol ding kahi jingchiang hiai huna kasikha te nakianga hon sol dia na in le nasikha te in ahong mai dingo huai huan hi chi ahi ding nan namit late aladi namit late alading wa hon pai pi vek ding o achi Israel kumpipan agama upate teng asama theiun hiai mi in thel hoi lo tak hi atup dan kakianga mi ahon sola kazite katate kadang ka le kadang kaeng ahong yena ama kananial ke hi achi upateng teng le mi pi teng ina kianga ama analim sagda in la agnyet te leng pesam ken achi wi ben hadidin mi asol te kianga kumpipa katopa kianga nasikha kianga mi sol nahon nyet masak teng bangin kahi dia himale hiai zo kahi keding achi chachiun hujin amisol te apainon wa wai thu avatunun ben hadidin kianga mi asol no na ken ke hon zui ting in akhudim yawa apham dia kiching Samaria khole voinut siat ahile pathian te alo hon lo o hen la wai sang sezo in lenga chi Israel kumpipan adonga mi kigal thuam hinsa agalwan swa hisak ding in kiu swa ke hen chi in vahilun achi wan hi chi ahong hi ama le akumpipa ten puanin azu anadon khom laiun hawai thu ben hadadin aza mi te kyanga kisadi wa achi hujin khwa doding in akisataw hi hujin nga in zol nei khatin Israel kumpipa ahab avanai topan hi chi na chi hiai mi pi tampi namu hia nga in tu in na khoda ka hon peding hujin ke topa ka hi chi na theiding u achi ahabin kwa zangin eita achi aman topan hi chi na chi gam se khente heutu tangwal te zangin achi aman kwan do dia thu pi ding eita achi hi aman nangmain chi na dong hi hujin aman gam se khente heutu tangwal te akai khoma zani som thum le ni ai u wan mi te nung in mi teng Israel swan teng akai khoma swang sagi ahi u sun lai takin avapo tua ben hadar le kumpipa te ama panpi kumpipa som thum le ni te wai puanina azu don khamina na omuhi gamse khente heutu tangwal te avapot masawa ben hadarin mi asola amau Samaria pan hongpot omu chin ahilu aman kileptum ahong hi ule hing matun la ki do tu ma hong hi ule hing leng hing matun achi hi hujin hiai gam se hen te heutu tangwal te le on zui sepai te khwa pan apo tu hi abitum chiat u avathat wa hujin Syria te atai ke ta wa Israel ten adelu hi hujin Syria kumpipa ben hadat sakol tunga tuang in sakol tung tuang mi te to aswak ta hi Israel kumpipa avapot khia sakol le kang talai avaswala Syria te tampi athat hi
zolni in Israel kumpipa avanaya akyanga kihat sakinla nahi dan ding ngai to in kum hong beile Syria kumpipa hong pan hong do non ding ahi achi Syria hong do ni veina Syria kumpipa sikaten akyanga apathiante u mualte pathiante u ahi hoizakin eisa nga nu ama amau hazo wahi phazanga doleng amau sangin hazo nge ding achiwi hiai thu hi in hiai hi thu hiai thil hin kompipate avekun lai un lahia in la ama amunwa gamuk mi te ko yun sepai te sakol te le kang talai te naman swa sa zage sepai te ding het hak sakno nin huchi in phaizang a ido ding wa amau sang in ha jon nading u achi u aman athugenu angai hia huchin ahi tahi akum nonin hichi angya ben hedatin Syria te akai khom a Israel te do ding in apheka a to hi Israel swan te leng akikai khom wa nek ding ase khom masa wa do ding in akisa ta hi Israel swan te kel no tom chik hon ni banglel in awa kilang wa Syria table gama aphum dim ui pathian mipan Israel kumpipa vana in aho pi a akyanga to pan hi china chi Syria te to pa mualte pathiana ahi phaizang pathiana ahi achi ui hui jakin hiai mi pi tampi na khuta ka hon pe ding huchi in ki to pa ka hi chi na thei ding u achi nisagi sungtak aki ngai to ani lo u huan hi chi ahong hi a nisagi ni in aki do ta wa Israel swanten Syria mi te ni khatin sepa inuai khat athat u hi midang te bel apheka khopi sunga atai lutwa omlai te mi sing ni le sang sagi kul chimin achip khumta hi ben hadet ataya khopi sunga dantan sungila aluthi asikha ten akyanga ngai in Israel in kwan laka kumpipa mi he pi thei kumpipa te ahi u chi thu kaza u sai puanteng in kalu wa khawa hi in Israel kumpipa kyanga waho sakin aman ahon hinghoi nuam khamo ke ding achi u chi in sai puanteng wa ateng wa lu alu wa khaw in aki hi wa Israel kumpipa kyanga awa ho wa nasikha ben hadatin happy in hon hinghoi hen achi hi aman damlai ahi mo ama ka u naw pa ahi achi huai mi ten alung nuam takin alung sim thotak gen ahi ding chi gingta in ka u na naw ben hadat hi ma e achi pa u hi huchi in aman vapai un la hon pi un achi hi ben hadat ahong pot khia a kyanga aho a aman kang talaya anatuang sakhi ben hadatin akyanga kapan kapa apan khua analak te ka hon peki ding kapan Samaria a sumsin namun a bol bang in Damascus a sumsin namun na bol sam ding hi huchi banga thu ki khung a ka hon paisak ding hi achi hi huchin akyanga thu a khunga paisak ta hi zolnein a hapamo pai zolnei tapala kami khatin to pa thu in alom pa kyanga hon khien in achi hon khien in achi waimi in a khien ut ke huchin akyanga to pa thu naman lo jakin nga in muala hon khup mualin hon khup santa in humpinel ka in ahon nake ding achi wal a khup takin humpinel kai in atwa ka athati huchin midang awamunona hon khian in achia huai mi in a khiana aliam ta hi huchin zolni apaya lampia kumpipa anatang a amai vut no in ana kibol lamdang hi kumpipa ahong tun in kumpipa anasama ki ni sikha ki do na laga ka tai luta ngai in mi khat ahong ki heile ahong ki le he a ka kyanga mi khat hon pi a huai mi na veng in atang
Atai mangle ahin na sikin na hin na natan dia ahi kele dangka talen khat na piak ding ahi achi ke na sikha na pumbuai ziakin ana pai mangta hi achi Israel kumpipa na kyanga hu chibangge in natunga thu khen ahi ding nangma in thu khen hin nahi ve achi aman amaya panvut alakhizoka Israel kumpipa zol nei telaka mi ahi chi Israel kumpipan zol nei telaka mi ahi chi athei ta hi aman akyanga tu pan hi chi na chi hi siat gop na dia kase sa mi khat na paisak ziakin ahin na sikin nang hin na amite sikin namite natan ding achi hi natan ding achi hi Israel kumpipa bel ngui takle lungkim lo takin apaya Syria khwa ahung tung ta hi